Sanmalali molweni abshe tumelangi Sanmalali molweni abshe tumelangi Sanibonani molweni abushe ngitumelangi sanibingelela futhi sanamukela izinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje Sama ukhulu kona umuntu subscribe sicela noma ucindezele konke bomnye uqala ukuthola amavidiyo amabe saposta siyabonga yey izinto zenzeka kumaskandi Nibingelela uyaphelela phana bathi unje kuyasileka ukhathaza nomkhathazi kodwa ke nakuthiwa suwa amadevana la bathatha okay into yenziwe nathi kwenzile ukuthi kube ne top 10 leyo kunqamla unyaka kade sibonisa unyaka ngomhla ka 31 kuyena uDisemba lapha ku 2020 la kwenzekile khona ukuthi ingoma engenazo maskandi singene zabambili okube indaba ephika ingoma yayo emnandi kakhulu lapha na ethandeka nje futhi ethi amageja bese kuba ingoma esha idlalwa zonke indawo lengoma leyana ebithandwa kakhulu nayo futhi ithi ijele ekakhuzani noluve edubazana le ngoma lena ke iyona ke phuma phambili ngempela ku top 10 lenqamle khona unyaka yaba yona vele hamba phambili ngomnyaka kwase kuba ukuthi umaskandi bambulo 2 okuyinto engakaze kuyenzeka lona emlandweni nje umaskandi nasemlandweni top 10 futhi ukuthi umaskandi ulandelane bembili base abantu bencoma ke indlela zabo bengena bonke besho bencoma lokhana lakho besho bethi babongela ukuthi bobabili bakwazi ukumela umaskandi ngendlela eyiyona yona bawumela futhi ngendlela ukuthi kube yibona abahamba phambili njengabuna wonke abacude bekhona ku top 10 njengoba ubenzekile ukuthi umkhuzani bephambili nomthandeni ephambili kuno Big Zulu njalo zonke indlela zomculo kade zingemuva kunabo bona bobabili bemphambili ukuthi ukhuzani be number 1 umthandeni number 2 babongelwa ke bonke ngokuhlukahlukana kwabo futhi kwenzekile ukuthi ukhuzani useyaposta ke la kwa Facebook la posta khona ukhuzani angazi ukuthi bekutheni ukhuzani eposta kanjena kodwa khona nje uposte vele kodwa ngibuka inkulumo yakhe ivela sengathi ivela ngoba kukhona abancoma umculi ophuma number 2 la khona ukhuzani eposte khona ipost yakhe ihambelana nombhalo nanku umbhalo lapha novela umbhalo wakho uthi abaculi ababongela u1 no2 banomona u2 kimi uyafana no10 udliwe awuthi ngiphinde unumber 2 udliwe ngamalengiso uma umbongela uhlushwa umona ngqe ya ubhale kanjalo lapha lombhalo nje upaka ukhuzani kodwa lombhalo wena bese uhambisana nepost yakhe ke naye khona la Facebook ebifundeka kanjena yona labaculi bakamaskandi abanomona akumele befihle kumele behlale obala namba bambongela ubuni ngoba uhluleke wancama phambi kwabo bebuka yeheni kodwa amagwala alabaculi bamesaba ubunye ya ubhala njalo ukhuzani lapha le khona uFacebook wakhe naye ethi abaculi basaba ini kumthandeni futhi ngobo wakhe bangabaculi bonke labo bancomayo noma ababongelayo bebongela number 1 number 2 okuyiyena negcokamilisho bakhombeza ukusaba kothize ngoba uthize uyena ngaphuma ku number 1 futhi angawinanga ya futhi ukhuzani lapha na ukhulume kanjalo ke wayibeka indaba yakhe ngendlela yakhe naye le aqonda ukuyibeka ukuthi kahle kahle abaculi banomona mawuzokhumbula ke akaqala ukuthi vele abaculi banomona naqala washo ku video edlule le eku description njengamanje ungathintela ngaphansi uzoyithola description uzoyifaka futhi la phezulu kwi link mhlawumbe uzobona link yakho la phezulu njengamanje nansi leyo thinta yona ya ilapho ke la khona ayisho khona ukhuzana ethi futhi baculi banomona ngezathu ezithize ababezenzile uzobona kwi video ukuthi bakutheni ezisho njalo futhi DSD ubese waposta ke naye emva ukuthi sebona inkulumo lena yena ushuthe screenshot senkulumo wakhuzani le bayipostile khuzani wasesiposta naye ngendlela yakhe bese post efaka ne caption yakhe naye esho amanye amazwi ngaphezulu lamazwi akhazwakala kanje nayo inkinga yakho enkulu nomona nokuhluleka kubonga mfana wami uyagulisa umona bese ngeke singambongeli unumber 2 ngoba naye ungumaskandi uyaqala futhi ukuthi umaskandi belandelane kanjena kule top 10 ake ufunde ukwamukela ukuthi ngeke yonke into ihlale ngawe njalo nje ngiyajabula ngoba lo mona wakho uyahluleka ukufihla manje abantu bayakubona ukuthi unhlobo ndapende ya ubhale kanjalo DSD laphana kanti vele DSD naye futhi bangaqala ukuthi ukukhuzani unakho lokufunwa ukuba nomona ngoba ngizokhumbula kahle kunengoma ka DSD laphana ikhiphile kule album agcina uyikhipo DSD enengoma ezo6 ethi suke intweni zabantu angiyazi kahle kahle ukuthi bani laphana kodwa nje yenye izingoma laphana impela ehlabahlosile ngoba abantu bayithakasela kakhulu kodwa ke ukhipha ingoma enjalo phakathi le ngoma leyo izwakala ithi suke intweni zabantu futhi ukhuluma ngakho futhi ukuthi nomona namanje futhi aqhubeka khona futhi nomona ngoba ekhuluma kanjena eyibeka indaba yakhe futhi eqhubeka ukuthi nomona okay akushiyo uvulo wakho ke nawe usho ukucabangani ngezinkulumo zabaculi bethu laba sebekhulumile babeka uvulo wabo ngeindaba zabe ezithize nje ethinta ukuthi top 10 ihamba kanjani nokubongela kwabaculi abathize futhi abaku top 10 futhi ubusho ukuthi DSD yameseka ngokuthi vele kumele bebongele nokuthi abeseka kumele bebonga abade bebongela igcokamilisho umthandeni noma indaba ephika le ephuma number 2 okanye usekukhuzana ukuthi bengamele bongela uma bembongela bayamesaba ake ubeke uvolo wakho sizinto ngicabangani
bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.